Hello guys, hingga han helam so nong na ani YouTube channel o tini hingga kang ani Ringlight order khaimani nahari phakya nahamani video rokhai tisajagleya gai tini ang norok na obono unboxing te review khai phunungnai gai bisi to torya 10 inch ni kabnoroi ko nai tongli nongno phunugana gang paper ako ba khulbai ko tabung kai ring light tik lagina omse main sangnai ui kalai bekya bai ko lagyo phiri mano am to tong nang na hedba ko 10 inch ba busuk to na sa tikon chi ta ko video khai drop je kono video ro ko light musman drop ta kai no rok bo pai nya kha pai mano bisi yamo dam kom se 461 se ko camera ni amaro kalau yo mobile holder bo mano kai tai tripod bo nangnai bla heda tengah gang no tripod bo unboxing khai phun gane khulogai kai tripod unboxing khain se kai ko bo sangli nai lege na khata bo sera sang ka hamla hamela sopai kai ko ko dangai ngo line chore ri kya kata bo ko sangli lege na bo sangli na kai ko cable pai adapter mobile charging bai fan sangli mano ka mo khulogana tabu khulogaya ko tabu sang nai gina hota busuk power tong busuk thas dang butai hang ke dang cable chora ka charger ro switch off khai kya okay yang on khai nango on wow chigon thon hit leng hai chi gai khai brightness comedy mani brightness bo comedy mano barre mano komi ta mukhe barre mani mukhe color change khaimani color kaba maka tinta color mano ro dam kombla kaba tebe saksa tinta color sugo kai hum to sangai pakhana ya koi ngai tabo kha tripod ni bari tripod no khuloi na gna kho hamya rok lo soba ka hamlo lo sobai paksa paksa nomor ko hamya sopai video khaimi phunumar no kaba ani phurana negna taba hi sopai ga tripod bo ka hamno sokwa kya ko angho tripod no tam han seman te ka se log mani seme do mane te sa logri mano gamana khai logri mana ni kom su jora sena dokta ani khaklap jora be tabuk abo ring light thepai lagna kai ring light cheta ba ko khaibe kya kai kwang RGB light kaise naman tongo 50 watt ni misuni amo ko bin logi remote mano kabo number kisa nong nong ko function sang roi tam kamang na hamani video rok unboxing ro khalia ombai baksan khajana ni kai ko bin tarok thepe pa jai gino try ko khaine jang bin logi remote color change khaimano go background ni bagai kai obno tabok musangai ne legena kai ko RGB light thepa ya koi nai ne kha
bahai nang jakha norok sadi gang omo bai video bai ekta khaipa kya ganong no last of video phunuk rwana gai tini bagai video asungno video naitujak hingke like share subscribe khaidi Facebook ti nai tongkha follow khaidi YouTube ti nai tongkha subscribe khaidi like share khaidi comment khaidi gang no khaidi ko tabuk video khaimani last ni gi sasana